Pozdrav Crew F1 Crew ekipa, evo kao što vidite u ovom trenutku nismo u našoj karting areni u kojoj se inače nalazimo se u čarobnoj F1 kuhinji. A zašto se nalazimo u čarobnoj F1 kuhinji? Iz čistog tog razloga zato što smo ovaj vikend imali priliku vidjeti kako će nam FIA prije svega skuhati i pripremiti jednu fenomenalnu utrku koju smo imali prilike vidjeti. Ali, referiram se na posljednju veliku nagradu Katara koja se dogodila na Lusail International stazi u predgrađu Dohe, Lusail City. Uglavnom, u našim nekakvim najavama prije za Katar kad smo rekli, mislili smo da će McLaren biti jako dominantan, nismo znali što će biti sa Mercedesom, nadali smo se da će Ferrari možda eventualno uspjeti ostvariti nekakav napredak ili da neće biti tako loš u Kataru kao što je bio prošle godine. I dobili smo različite odgovore na ta pitanja i još po neke druge. Pa utrka je krenula jako zanimljivo, odnosno bolje rečeno, vratimo se na početak vikenda, vikend je krenuo jako zanimljivo. Znači kao što znamo imali smo sprint vikend i nakon prvog slobodnog treninga u petak, prije sprint kvalifikacija, Ferrari je bio na prvom i četvrtom mjestu. Praktički parirao McLarenu ako ne je bio i brži. Wow! Dođe sprint kvalifikacija, Ferrari se kvalificira četvrti i peti. Iza oba McLarena i iza Russella. U utrci nisu pokazali ništa, čak više performansi je pokazao Russell, činilo se da ima više u svom bolidu nego što imaju dva Ferrarija koja su u principu ostali iza spomenutog trojica, znači dva McLarena i Russella u sprintu i tako su i završili, bez nekakvih prevelikih pomaka, dok je Lando dominirao sprint utrkom u potpunosti. I radio je ono što je radio Sainz 23. u Singapuru kad je vukao njega da ga Russell ne bi mogao preći na boljim gumama, na svježim gumama pred sam kraj utrke. Da dopuštao mu da mu uđe u DRS na nekakvih 8 do 9 desetinki sekunde i samim time mu davao mogućnost da se obrani od Russellovog DRS-a koji je bio konstantno iza Piastrija. Samim time kontrolirao je kompletnu utrku, dojma sam da je htio ili da ga je momčad pustila da bi mogao ostaviti njih iza sebe debelo. Pitanje je da li bi onda Russell prešao Piastrija, vjerovatno bi, i da li bi onda uhvatio Norrisa, to je sad opet nešto što nismo doznali, niti kao što znamo nismo doznali ni utrci nakon toga. Uglavnom sprint je završio tako da je McLaren imao prvu i drugu poziciju, osvojio je 6 bodova u samom startu više od Ferrari, jer znamo da se vodi gusta borba do samog kraja između Ferrarija i McLarena za pobjednika među konstruktorima u Formuli 1, ali za konstruktorsku titulu. Prilikom dolaska u Katar, Ferrari je bio 24 boda iza McLarena, nakon sprinta zaostao je već 30. Znači, ukoliko McLaren u sutrašnjoj utrci uspije ostvariti još dodatnih 14 bodova nad Ferrarijem, stvar je gotova. Znači, ne moraju ni doći u Abu Dhabi, osvojili su konstruktorsko, što se toga tiče, niko ih ne može uhvatiti. Nakon sprinta došao je red na kvalifikacije i što smo imali prilike vidjeti? Ništa se nije promijenilo izuzev jednog velikog pomaka koji se dogodio u Red Bullu, odnosno u Maxu Verstappenu. Verstappena praktički nismo spomenuli u sprintu, startao je sa 6. pozicije, jako loš start. Znači imao je netipično loše start, rekli bi skoro Lando Norris start. Za razliku od njega Lando Norris je skoro imao u Grand Prix Max Verstappen startu, tako da fenomenalno opozitno nego što je inače na utrkama.
I prilikom tih kvalifikacija Verstappen je oživio. Tokom samog sprinta nismo ni spomenuli Pereza, ali što je Perez radio? Perez je startao iz pit lane-a, odnosno iz boksa, uspio je dopustiti da, znaš, inače kad ti se upali zeleno svjetlo, znači kreni, Perez to nije skužio, pa je onda malo ostao, uspio ga je Colapinto preći odmah u boksovima, odnosno na izlazu iz boksova. Poslije toga je vozio po stazi krugove, odnosno u principu on je testirao bolid, pa je ušao u boks, pa je mijenjao prednje krilo, mijenjali su mu neke stvari na bolidu, uglavnom testirali su. To što su istestirali, očito su dobro istestirali, dobili su dobra rješenja kako unaprijediti bolid i to što su našli na Perezovom bolidu, odnosno što su saznali tokom samog tog sprinta, donijelo je ono što se dogodilo u subotu, a to je da je Max Verstappen ostvario pole poziciju. I da smo imali čak dva bolida koji su bili brži od McLarena i od oba Ferrarija. Za Ferrarija smo znali da će vjerojatno biti bolida uz McLaren još koji će biti brži od njih, s obzirom da im Katar kao staza ne odgovara, ali da će biti i od oba McLarena brži i Verstappen i Russell, to nismo očekivali. Tako da smo imali poredak u kvalifikacijama, znači Verstappen, Russell, Norris, Piastri, Leclerc, pa onda Hamilton, Sainz, Alonso i Perez je uspio ući u prvih 10 i taj poredak nam je zaključio Magnussen sa 10. pozicijom. Uglavnom, iznenađenje u samim kvalifikacijama, došlo je do same promjene prije starta i do promjene u pole poziciji koju je Max ostvario, jer je, što je po meni bilo čudno, dobio kaznu zato što je vozio previše sporo, odnosno nepropisno sporo koliko bi se trebao voziti na tom dijelu staze, odnosno kolika je njegova delta bila, iako je bio unutar delta vremena. O čemu pričamo? Pričamo dok, za vrijeme kvalifikacija, dok ni on, pa ni George Russell, zbog kojeg je dobio kaznu, nisu bili u brzom krugu. Max je vozio, reći ćemo, i pripremao svoj krug na minimalnom dijelu svoje delta vremena, znači u nekom rasponu vremena određenom tokom pripremnih krugova moraš voziti, odnosno ne smiješ voziti ispod te brzine ili eventualno preko neke. Znači imaš tu svoju nekakvu određenu deltu, dok recimo George Russell je taj krug pripremao na gornjem rasponu, odnosno na najvišoj točci svoje delte, odnosno na najbržoj točki vremena koju mu dopušta ta delta dok je u pripremnom krugu, dok nije krenio brzi krug. I doletio je na jednom zavoju Maxu Verstappenu iza leđa, nije da ga nije vidio, dva zavoja prije toga, ali eto, on je odlučio da on ima pravo, on je doletio, Max je isto tako imao pravo, ostao je na stazi u svojoj putanji sa brzinom kojom se inače kretao. George je zbog toga morao imati izbjegavanja, malo je pobjegao na šljunčanu stupicu, zaplesao, bunio se i prilikom, nakon samih kvalifikacija, bili su pozvani i on i Max Verstappen kod sudaca, kod Stewarta, na razgovor i nakon tog razgovora Max je kažnjen sa jednom pozicijom. Znači maknut je sa pole positiona na drugu poziciju, odnosno George je maknut na prvu. Prvo nismo imali nikad kaznu od jedne pozicije, ali nismo imali već dugo nikakve kazne, pa doći ćemo još do toga u ovom podcastu što se sve izdogađalo, stvarno bilo je svakakvih gluposti. I imali smo znači poredak za utrku, znači Russell, Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Perez i rekli smo bio je nakon toga isto Magnussen. Utrka je krenula, Max je definitivno bio izživciran i iziritiran Georgeovim postupkom, što smo mogli vidjeti u nekim njegovim komentarima poslije nakon tog sastanka i na način koji je iznudio, tako reći, od sudačke komisije tu kaznu, tako da mu je doslovno rekao da može F off javno što se njega tiče.
i da je dvolična osoba i nije isti onakav kakav se predstavlja u medijima i zapravo kakav je privatno. I odlučio je da mu neće dopustiti. Ja sam bio siguran da će on, ako u prvom zavoju ne uspije ga prići, neće mu dopustiti ni da ode dalje. Doslovno sam nešto kao što je Sena napravio 90. Sa Prostom, ali Max je fenomenalno startao, uspio je prestići njega, ne samo da je uspio prestići Russella, nego ga je i Norris sa treće pozicije uspio je prestići automatski Russella i odmah nakon prvog zavoja imali smo poredak od znači Verstappen, Russell, Norris, nakon njih je išao Leclerc koji je uspio prestići Piastrija, iza Piastrija je bio Sainz i onda nakon njih Hamilton i tako dalje. Odmah na samom začelju grida praktički zadnja 3-4 bolida među kojima su bili znači Nico Hülkenberg, Colapinto i Ocon. Uslijed proklizavanja Hülkenberga u zavoju, njegov sa svojim zadnjim dijelom bolida je opalio Ocona koji ga je zaobilazio, a Ocon je onda bačen na Colapinto, tako da su završili i jedan i drugi sa DNF-om automatski na prvom zavoju, dok je Hülkenberg nastavio utrku dalje, a u nastavku utrke smo onda imali uljetanje Strolla na Albona, čime si je Stroll zaradio kaznu od 10 sekundi i prvi safety car. Dok su se raščistili bolidi, dok se sve maklo, to je jedno trajalo 2-3 kruga, krenuli smo sa nastavkom utrke tamo negdje oko 4. kruga. Max je imao jako dobar start, Lando ga je pratio, Leclerc na 4. poziciji ne baš toliko i tu ga je Piastri uspio ga je preteći. I nakon njih su išli znači Sainz, poslije njih Hamilton i tako dalje. Utrka je ušla u jednu, reći ćemo, malu normalu. Verstappen i Norris su se uspjeli odvojiti od Russella na jedno 5-6 sekundi, on je bio jedno 3-4 sekunde ispred Piastrija koji je bio na sekundu i pol, dvije ispred Leclerca, Sainz isto tako na 2-3 sekunde iza i tako svi su se nekako poslagali. I onda dolazimo do nekakvih prvih ulazaka u boks, znači tu nam je Russell prvi nam je ušao u boks i imao je užasan boks, jako loše od strane Mercedesa, 7 sekundi je izgubio i praktički ga je koštalo vjerojatno postolja, s obzirom kakve je performanse bolid pokazivao i ono što je Russell radio tokom cijelog vikenda. I praktički sa izlaskom iz boksa bacilo ga je iza Alonso, iza cijele ekipe, znači to su bili i Albon i Magnussen i Tsunoda ako se ne varam, da iza njih su bili Joe i Bottas. Uglavnom tokom tih nekakvih preticanja borbi na startnom ciljnom pravcu od tog nekakvog 24. do 25. kruga imali smo situaciju da je Alexu Albonu otpao retrovizor. I praktički je bio na pola staze, odnosno nije bio na trkačoj putanji, ali je bio točno na putanji ukoliko želiš obaviti pretjecanje. Ili ako se braniš od pretjecanja, ako voziš obrambenu liniju. Suci su nakon toga u sljedećem krugu izbacili žute zastave, odnosno u jednu sekundu smo imali žuta zastava, zelena zastava, žuta zastava, zelena zastava, žuta zastava, odnosno dupla žuta zastava. U to vrijeme su taman Max Verstappen i Lando Norris nadolazili iza 16. zavoja na startnu ciljnu ravninu, znači gdje je bila označena dupla žuta zastava i tu smo imali situaciju gdje je Max to zamijetio, to smo već pričali koliko je čovjek svjestan okoline, oko sebe, trenutka i svega što se događa. I primijetio u samom tom trenutku da Lando Norris iza njega nije usporio, nego je nastavio punim gasom kroz duplu žutu. Automatski obavijestio svoj pit wall, oni su provjerili, vidjeli su da nije usporio i to je kasnije, doći ćemo do toga, koju je kaznu na kraju Lando dobio, ali
Znali smo da će neka određena kazna biti, još nismo znali o čemu se radi, ali znali smo da će određena kazna biti. Nakon toga opet u nekom vrijeme su makli tu žutu zastavu, stavili su zelenu, dok ništa nisu napravili po tom pitanju, znači to je nešto nevjerojatno. Ostavili su dio bolida, znači retrovizor cijeli, ostavili su ga na neposredno trkačoj putanji, znači da su stavili virtualni safety car. Bolidi moraju usporiti. Imaš 20 sekundi vremena između bolida koji će proći da jedan sudac ili track marshal pretrče s jedne na drugu stranu stazu, pokupi to u trku i samo preskoči preko one ograde i uđe tamo unutra. Znači. Nego ne, oni su pustili na zelenu zastavu, tu je došlo do situacije baš o kojoj smo pričali da se Bottas branio od Sainza, koji je isto u međuvremenu bio u boksu, koji je isto imao užasan boks od strane Ferrarija, tu su uništili, što možemo vidjeti, uništili su još veću mogućnost za osvajanje još više bodova i ovako je dosta osvojeno naspram kakav je vikend mislio se da će biti i kakve je performanse McLaren pokazivao. Mogli su još više bodova ostvariti i još više smanjiti taj razmak između njih i McLarena, ali sa boksom od 8,4 sekunde Sainz je tu pao praktički doslovno na sami kraj grida i morao se probijati nazad i u tom nekakvom pretjecanju Bottasa, dok se branio, Bottas je prešao preko tog retrovizora od Albona koji je tu stajao na stazi krugovima i rasuo ga u komadiće. Na 1000 komada. Ni onda nisu označili niti žutu zastavu, niti safety car, niti virtualni safety car, niti ništa bilo od svega toga, nego su čekali dok se ne dogodi situacija. Prva situacija se dogodila ta da je na te ostatke u nekom trenutku koji su bili razasuti svugdje po startnom ciljnom pravcu gdje postižeš najveće moguće brzine ili se braniš od pretjecanja ili pretječeš u cijelom vikendu u Katru na spomenutoj stazi, naletio je znači na nekakve komadiće tih ostatka tog retrovizora, karbonskih vlakana i probušio si gumu, prednju lijevu. Odmah nakon toga i Sainz. I tek onda su pozvali safety car. Taj safety car najviše od njega su profitirali u tom trenutku, znači koji su bila prva trojica, to su bili znači Verstappen koji je vodio od početka nakon prvog zavoja, prvog kruga gdje je pretekao Russella, Lando Norris iza njega koji je isto to napravio i Leclerc koji je bio na trećoj poziciji, odnosno uspio je ponovo dobiti nakon safety cara poziciju od Piastrija, uspio ga je preteći i obraniti po drugi puta tu poziciju. I sad, dok su oni čistili tu stazu i dok se to sve događalo, još nismo imali nikakvu kaznu za Landa Norrisa, još ništa nismo znali, ali prilikom ulaska u boksove, jer za vrijeme safety cara prolazilo se kroz pit lane, znači uz boksove nije se išlo po startnom ciljnom pravcu, zato što se startni ciljni pravac treba očistiti od svih komadića tog retrovizora koji je Bottas raznio, kojeg oni nisu pokupili nekoliko krugova prije toga i gledali ga tako, pa malo žuta, pa malo ne žuta zastava i tako dalje. Hamilton se tu malo zanio i pri jednom ulasku tu u pit lane nije uključio limiter na volanu, znači koji ga automatski stavlja na 80 km koliko je dopuštena brzina za prolaz kroz boksove, odnosno za vožnju kroz pit lane. I naglo je kočio jer je skužio, to je primijetio Lando Norris, automatski odmah je rekao svom pit wallu da to provjere, naravno oni su provjerili i tu dolazimo do prve kazne od strane Stewarta koja nas je onako malo iznenadila totalno. Ja već iskreno godinama ni ovu sad spomenutu što se tiče Hamiltona, znači dobio je, morao je proći kroz boksove, kazna mu je bila prolaz kroz boksove što efektivno u principu gubiš 20 do 25 sekundi sa samim prolazom sa određenom brzinom koju moraš proći i sa tim limiterom koji ti je uključen dok prolaziš kroz cijeli boks koji je praktički za cijeli startni ciljni pravac. To je bilo znači prva kazna. A onda druga kazna nakon toga nam je izašla tamo negdje nekakvih 10 krugova prije kraja za Landa Norrisa, stop and go.
Znači što znači stop and go? 10 sekundi stop and go, moraš ući u boks, stati na svoje mjesto, u boksu i 10 sekundi moraš stati na mjestu i onda ideš dalje, što je efektivno minimalno 35 sekundi kazna. I to je maklo Landa sa druge pozicije praktički na samo začelje. Diglo je Leclerca na drugu poziciju, Piastrija na treću. A nakon tog safety cara smo imali još mala koškanja između hoće Lando prijeći Maxa, nije ga uspio, pa je Piastri napadao Leclerca, nije ga uspio. Gasly je prvo izgubio poziciju od Sainza sa naglim kočenjem, onda nakon toga u sljedećim zavojima je dobio i još smo imali odustajanje Pereza, odnosno otkazala mu je mašina ili je on napravio vozačku pogrešku, još se nisu izdefinirali, kažu da je navodno otkazala pogonska jedinica, pa je imao to okretanje slično isto kao što je imao u Bahreinu 22. kad mu je pri kraju utrke isto otkazala pogonska jedinica, pa ga je samo zaobacilo i praktički otkazao motor. Imali smo njegov DNF i imali smo ponovno izlijetanje Hülkenberga, jako loša utrka za njega. Iako je recimo sprint odvozio jako dobro i osvojio je sa 7. pozicijom 2 boda za Haas, te ih je ponovo digao ispred Alpina. U utrci ne baš loše od Hülkenbergove strane, Magnussen se tu uspio donekle izvući i Magnussen je osvojio sa 9. pozicijom, ako se ne varam, sa 10. pozicijom osvojio bodove za Haas, ali u cijeloj ovoj gunguli i u svim tim boksovima nakon safety cara Gasly je uspio izbiti na 5. poziciju ispred Sainza i ostatak od nekakvih tih 10 krugova do kraja niti Sainz nije uspio preći Alpine, završio je na 6. poziciji, s time je Gasly osvojio 10 bodova i preskočio je za 6 bodova Haas, malo se učvrstio na 6. poziciji, Haas je sad na 7. RB je pao nakon iznimno lošeg vikenda i za Lawsona i za Tsunodu. Imali smo u jednom trenutku Tsunodu su u 3 različita kruga, 3 bolida prošle, znači prvo ga je prešao Gasly, pa ga je prešao Magnussen, pa ga je prešao Alonso, doslovno 3 kruga. Uglavnom RB je imao jako lošu krajnju brzinu na startnom ciljnom pravcu, puno nižu nego ostatak grida koji je imao za veliku nagradu Katara, tako da su dosta gubili. I on i Lawson su završili bez bodova i samim time su sada trenutno pali na 8. poziciju. Jako loš vikend za Alpine. Jako loš vikend za Alpine, dobar, ok, zbog Gaslya, loš za Ocona, da, i zamislite, nakon toga je izašla i vijest da Ocon više neće, mislim znamo da neće voziti, da je potpisao za Haas, ali da neće odvoziti zadnju utrku u Abu Dhabiju, nego da će umjesto njega voziti Jack Doohan. Sad o čemu se tu radi, u principu dobili smo potvrdu da je to 100% tako, po meni malo glupo, čovjek se nije uspio oprostiti od tima, nije se uspio oprostiti u smislu onom nekom, kao ok, nije da ide, da ga neće biti na gridu pa da sad treba neki farewell raditi, ali svejedno moglo se bar neko fotkanje odraditi, ako ne ništa. Tako da njega nećemo vidjeti, imat ćemo u Alpinu, ali htio sam se dotaknuti Williamsa, znači jako loš vikend za Williams i što se tiče Albona i što se tiče Colapinta. Ovo je bio drugi DNF Colapinta u samo posljednje 3 utrke, a sveukupno 7. put da je jedan od Williamsovih vozača skršio bolid u posljednje 4 utrke, tako da ne moramo vam ni pričati u kakvi su jadima i bolima Williamsovi momci i ni ovaj vikend u Kataru nije im nešto puno donio, tako da nadamo se da će zadnji vikend u Abu Dhabiju biti nešto uspješniji za njih što se toga tiče. To je u principu to, same te kazne, znači prolaz kroz boksove za Hamiltona i stop and go 10 sekundi za Landa Norrisa, ja stvarno nisam vidio godinama, barem 4-5 godina uopće u Formuli 1 da su se davale, dok smo imali puno ozbiljnije, a da ne kažem situacije koje su recimo zasluživale, spomenimo recimo evo ove godine Magnusena u Miami. Definitivno za prolaz kroz boksove kazne ili za 10 sekundi stop and go.
Tako da ta nedosljednost same sudačke kompletne komisije, FIE i svega jako, jako loše. Ne možemo nekako veliko povjerenje uopće niti pouzdanje imati u njih, s obzirom da vidimo da se ljudi, i to tehnički ljudi, profesionalni ljudi iz FINE organizacije otpuštaju svakodnevno SMS porukama. Gospodin MBS ili mediocre bullshitter Sisi je onako jednostavno neadekvatan tip uopće da vodi FIU ili da se bavi motosportom na bilo kojoj razini ili da vodi bilo što na bilo kojoj razini, tako da jedva čekamo kad će više doći do te smjene. Mislim da čak i Jean-Marie Belastre je za njega bio dobar, u najmanju ruku. Što nas očekuje sljedeći vikend? Krajnja borba Ferrarija i McLarena. Kao što smo rekli, ovaj vikend je na kraju doveo Ferrari, dok su krenuli vikend nakon sprinta sa 30 bodova u zaostatku, na kraju su smanjili na 21 bod, znači na 3 boda manje nego s rezultatom koji su došli uopće u Katar. Tako da sve je još otvoreno, vidit ćemo što će biti. Leclerc se približio Landu za drugu poziciju na svega 7-8 bodova ili tako nešto slično. Borba je i tu. Što će biti u Mercedesu, što će Lewis pokazati nakon iznimno lošeg vikenda i po njegovim riječima gdje je u jednom trenutku čak htio odustati i prekinuti utrku. Ne znamo, očekujemo uglavnom vatromet i show do kraja i nadamo se da će se u FII nekakve stvari promijeniti na bolje, da će doći neki stručni, kompetentniji i kvalificiraniji ljudi nego koji su trenutno sada. I još jednu stvar bi isto napomenuli prije nego što vas pozdravimo. Imali smo danas i jedan post na Instagramu, naime, kao što znate, ja jesam Ferrari fan, tifosi, inače sam bio i Schumacherov fan, danas sam Schumacherov fan. Imali smo slučaj gdje je osobni tjelohranitelj te naše zvijezde, čovjeka koji je u sad toj situaciji u kojoj je otuđio preko 1200 fotografija i preko 200 video snimaka same Schumacherove borbe, života i situacije u kojoj se sada nalazi i pokušao ocijeniti obitelj Schumacher za 15 milijuna eura. Evo, jako je žalosno da i danas u svijetu imamo takva gnjusna, neodgovorna, gadna, odvratna, bijedna, kukavička ponašanja koja ne znam uopće što bi rekao koliko sam ljuti i žalostan. Ali vi nemojte biti ljuti i žalosni, lajkajte se, subscribeajte, pišite nam u komentarima što vi mislite o svemu tome, što vi mislite kakav je vama bio vikend u Kataru, što mislite o FII i o svemu ovome što smo pričali, te se vidimo sa sljedećim videom uratkom i najavom za Abu Dhabi. Lijep pozdrav!